Гэр хэрхэн барихыг тайлбарлая. Гэрийг барихын өмнө гэрийн доторх тавилгаас авдар гэрийг барихын өмнө гэрийн доторх тавилгаас авдар сав, ор иргэнэг зэрэг томхон итлэл болон тоон зэргийг гэрийн борин дотор хойруулан тавина. Before erecting the ger, the larger furniture and the ton is placed on the chosen side. Хадамчны баруун ханаас хөөж хан тус бүрийг хооронд нь зөв амаар нийлүүлэн боож дугуйлан шиирнэ. The wall sections of the ger are erected around this. The first wall section is placed on the southwest of the side. Хаалгыг ханыг амтай нийлүүлэн барьж бооно. Wall is connected to the door frame. Then the other sections are erected in a clockwise manner, each one interlocking with the one before. Ханыг ирсийг тааруулан дотор бүстүүрээ татна. The horsehair rope is then wrapped around the circumference of the wall section. Тоонондоо багнаа бэлэн богоод өргөж босгоно. Next, the crown of the ton is joined to the two supporting posts while lying on the ground and lifted into the air to take its position in the center of the ger. Үүний дараа униар өргөж эхэлнэ. The roof posts are then fitted into the holes in the ton.
гэрийн 11 боссны дараа гэрийн 20-4 туулыг 13 ханаас эхлэн нар зүүн тойрогт барьдаг. When the ger frame is completely erected, 2 to 4 wall coverings are attached to the outside of the ger, starting from the southwest of the door and working clockwise. Монгол эрт хойд, урд хоёр тээвэр байдаг бөгөөд эхлээд урд, дараа нь хойд тээврээ барина. The two roof coverings are then placed, starting with the one at the front, followed by the one at the back. Хоёроос гурван хорслон бүснүүрийг шамлан тавина. The coverings are then secured by 2 or 3 horsehair ropes wrapped tightly around the outside.
дэлгүүрийг чанхан дуусны дараа өрхөө тавьж даруулгаа гарна. Finally, the crown cover is placed on the top of the gear.